Helo, helo, croeso mawr, helo, helo. Na I just gwirio bod y sain yn okay. Right, heddiw, fi'n trio dod ar awr retro nôl. So, nawr tan 10 o'r gloch, fi'n mynd i trio gêm o'r enw Silent Scope 2. Fi'n cadw gyda'r Sindons. Wel, Sindon Light Gun. A just croesi bysedd. Mae'r tech yn mynd i gweithio, fi'n siŵr bydd e. Silent Scope 2, mae fe'n gêm un chwaraewr. Os chi'n cofio yn yr arcade, oedd e'r un gyda'r rifle eitha hir a chi'n gallu gwasgu'r botwm i fel chwyddo fe fel just fel sniper. So, yeah, fi ddim wedi chwarae lot o'r gêm yma, ond fi yn cyffroes i chwarae fe. So nawn ni weld nawr, croesi bysedd, mae popeth yn mynd i edrych yn ffantastig. Nawn ni just dechrau'r gêm a gweld os fi'n gallu cwblhau'r gêm o fewn awr, ffantastig, ond just gael blas o'r Silent Scope 2. Dyma ni. Suspense yn ormod yn dweud. Right. Sut ydyn ni o ran y sain? Ydy'r game audio yn ddigon uchel? Sorry, bai fi, o'n i mewn studio mode, oedd transition OBS a nes I ddim gwasgu'r bottom, okay? Dyma sy'n digwydd pam does ddim Owain a Emrys gyda fi i sorto hwn, ond all good. Right. Sut mae'r lefelau nawr? Fi bach o lag, ond ni'n cychwyd. Thing yw fan hyn, fi ddim quite yn cael yr holl sgrin mewn. So, fi'n poeni, falle, ydy hwnna'n drwchus, y thing ar y outline? Di o'n well? OK, Silent Scope 2 dwi'n chwarae. Di hwnna'n digon? See, nawr mae'r rim gwaelod ddim digon. Right. OK, hwnna yn dangos y dot. Which my aspect ratio to emulate to see out of whack. Yeah, fi'n credu ti'n iawn. Ni'n mynd i gael lot o hate gan pobl am hwnna. Oh. Hey, Emrys, bydd y purist ar ôl fi. Betray, what's his face? Chad o be bynnag yw enw fe. O My Life in Gaming. Right, here we go. Right. Oh. Fi wrth fy modd gyda'r gêm yma. Absolutely. Oh, come on. Oh. Do you not canol? Oh, quick eiliad. What's he doing out there? Rwy'n bwng gyflym fan hyn. Sniper? Don't interrupt my So, I can't believe that you stopped me in the middle of my plan, but it's not over yet. I won't soon forget either of your faces, and I shall return. script. What an epic. Right.
Yeah, actually, mae'n gweithio'n okay. Chi'n gallu gweld rhan fwyaf o'r sgrin. Yeah. Bydd yn reit dawell yma, bydd chi ddim yn gallu gweld yn rhywbeth os fi'n neud yn rhy golau yn y stafell. Wel, bydd hyn ddim yn gweithio, so... I thought that lab was already closed down. Why me? Why don't you ask your favorite covert operatives, Alpha Squad? Fi'n siŵr. So, Silent Scope 1, ble pa arcade o ti'n chwarae Silent Scope 1, Emrys? Well, I really don't have a choice, do I? Oh, Jackal. Laura? Why her? She's all. Uh-oh. Cover the terrorist missile. Okay. Whoops. Okay. Boom. Oh. Ah! Dara. Okay. Whew. Oh. Oh. Yeah, ti'n gwybod fel y cyfnod yma? Mae fe just kind of like GoldenEye vibes a just y cyfnod yma o gemau just yn really cool achos o'n i byth di chwarae hwn yn yr arcade. O'n i di gweld e, ond o'n i ddim di trio fe. Oh, shiza. Headshot. Ma hwnna'n good. Come on! It's showtime. Now let's put Showtime! it here for real. Damn. Destroy the main power box and confuse the enemies. Oh. Actually, sim rhaid I fi bod mor gywir. Ond mae angen bod yn gyflym. So cyflym ac yn gywir. Bonus life. Bron yna. There he is. Go after him. Right. Tri mana. Edrych arni, wow. The missiles and the hostages.
headshot sydd angen. I'll warm you up, handsome. As if does ddim unrhyw un... Oh, no, brilliant, y fe. As if weak point, gwyneb. Dyna ni? Oh, yes! Good. Cool. Oh, fi'n gwasgu bod yn wrong. Oh, yeah. Oh, flip. Ah, damn. O, falle fi jyst yn neud e fel na then. Yes. Oh. Come on. Oh, mae'n fi araf. Ddim mor dda tro na. Oops. Yes. Come on. Fi'n offi os ti'n methu, maen nhw'n dweud calm down. Oh. Di yna'n person da neu drwg? Stop him. Try not to miss hot shot. Hot shot. Tough guy. Yeah, pen eto. So, as if ni ddim yn gwybod bod headshots ddim yw'r peth i wneud. Oh, damn. Come on. Oh! I did. Ah, diolch Beth. So mae rhaid seithi nhw'n y pen. Okay. So dwi ddim... So nhw'n marw oni bai bod chi'n seithi nhw'n y pen. Okay, okay, okay. Dal professional. Alright. Hijacking military aircraft in the middle of the day. Now that Oh, siglo coesau fe. Must have sold out. Okay. Their plan is working better than we thought. Right. Oh. Calm down. Okay. Come on. Can you raise it? How are you doing that? Yn y ceilliau. Oh, come on. Right. Pwy yw'r boi mai? Cobra, you're alive. you mean that you know this monster? I am mortal, even if my body collapses. I will not die until I defeat you. Okay. Right, yeah.
Cyn syni really bod anxiety fe'n y pen. O, ond ysgoir. Oh my god. Sut yn y byd? Oh my gosh, did he? No. Ah, fi ddim eisiau saethu'r person arall. Shit. Ww, oedd hwnna'n anodd. Wow, oedd hwnna'n anodd. Where's Lara? Hold on! You're gonna crash! Just gyda un eiliad ar ôl. Whoa. Okay. That's their armory. The hostages and missiles must be in there somewhere. Let's light them up before they see us. Hey, Okay. wait! Idiot! Ydy'r level sign yn okay, Emrys? O ran y gameplay? Oh. I sy'n ni ddeud. Okay. Cool. Diolch. Moz. Ddim yn Moz, ond there we go. Right. Nawr fi di twymo fyny. Game over! Ah, what? So... Right, ni wedi trio'r original nawr. I weld. A na I trio... Pwy o'n i tro diwetha? O'n i'n fe? Falcon neu... Jackal? Trio'r Jackal. Story. Okay. Let's skip o trwy nawr. Yeah. Oh. Oh shit. Oh yeah. Dyna ni. Oh, fanna. Ble... Wedi yna all. Oh. Come on. Yeah. Mae'n bell. Yes. Who is he? What's he doing out there? Is he a freelance sniper? Go, dog. Don't interrupt my work. I can't believe that you stopped me in the middle of my plan. Right. It's not over yet. I So, dim ond 2 credit dwi'n cael. So, dwi ddim fel yr arcade yn gallu rhoi mwy o credits mewn. Mae rhaid i fi wneud hwn o fewn 2 credit. Sy'n okay? Cant, yes! Come on! Yeah. Right. I thought that lab was already closed down. Okay. Why me? Why don't you ask your favorite covert operatives, Alpha Squad?
Well, Hi, Tori arno fi. I really don't have a choice, do I? Mae'n ffain pawb. Mae'n ffain. O'n I just eisiau... Oh, sugar. Sorry. There you go. Sorry pawb. O'n I just... Ffidlan. Dyna ni. Oh. Sorry. Wel, be fi'n trio neud nawr. Sim byd special, ond it just... Gweld hwnna. Lle cadw golwg. Okay. Come on. Bant ni. Oh. Ah. Oh, Scheiße. Na. Okay, dal yna. Heb defnyddio continue eto. Yes! Yes! Come on. It's showtime. Showtime! Let's play Metal Gear. So dal gyda 2 credit, so dwi ddim yn gwael. Calm down. Os ti'n methu, mi jyst mynd calm down. Confuse the enemy. Calm down. Come on. Bant ni. Calm down. Calm down. Bonus life. Yes. Dwi wrth fy modd gyda gemau Sniper. Sniper Elite 4, Sniper Elite 5. A mae hwn... Da ni di seithi nhw gynta. Dwi'n meddwl amdano fe. Ti'n colli bywyd fanna. Right, headshot. Ges i hwn tro peth cyntaf. Ond... Got the missiles and the hostages. Smoke 'em. Tro diwetha. I'll warm you up, handsome. Oh, yes. Tanya! Sugar. Oh, un bywyd ar ôl 18 eiliad. Oedd hwnna'n gadlen rhy agos. Ond heb defnyddio credit eto. Os gallai cyrraedd y boss ar un bywyd, sa'n gallu gweld hwnna i fod yn dig.
Oh. Oh. Damn. No, I can't. Oh. Whoa. Come on. Stop it. Try not to Woo! miss one shot. Hang in there, tough guy. Right. I'm gonna bwrw pen fe. Oh, nah. Come on. Damn. Oh, come on. Oh, flip. Oh my gosh. Yes. Oh, dyna'n me. Flip. Nawr mae hwn... Does dim credits da fi ar ôl. Oh. Daro. Hijacking military Amser. aircraft Okay, in the mae'n dal amser. Now that takes guts. There's one of the guys from Alpha Team. Right. Is he, you know, pan mae'n dweud calm down? Cobra, you're alive. Amazing. You know this monster? I am mortal. Even if my body collapses, I will not die until I defeat you. Oh. Flip. Damn. You're safe, you know. Oh, nah. Okay. So mae fe'n taflu stuff. A fi nôl i'r arcade. Fi'n credu mae lot o wahaniaeth. Fi'n gwybod beth yw'r opsiynau. Oh.
Fi nôl. Ah, okay. A ni'n mynd fan hyn na. Options. Game settings. Story mode settings. Difficulty. Oh! Oh, hwnna'n diddorol. Nâi roi e lawr un. Saith bywyd! Alright. Continues. Sorry, fi just... Curious. Okay, dim ond... Okay, ma' hwnna'n fine. Right. Okay, fi'n mynd i neud y tro ma. Okay, dwi'n cael beirniadu fi, Emrys. Ugh. Right. Okay. Ah, okay. Main menu. Fi'n mynd lan fel na. Alright. Neu bod yn fair tro ma, Falcon. Okay, skip, achos ni'n gwybod. Yeah. Oops. Damn. What? Oh yeah, fanna. Oh. Oops. Oh. How many more off? Okay. Who is he? What's he doing out there? Is he a freelance sniper? Go, dog. Don't interrupt my work. I can't believe that you stopped me in the middle of my plan, but it's not over yet. I won't soon forget either of your faces. Right. Fi'n bancio'r 7 bywyd bod yn ddigon I giro'r gêm ma nawr. Ti addasu ychydig, ond... Ah, okay. Millennium. Right, skip o troi. Ti wedi gweld y cutscenes yma, so mae'n llai diddorol. Skipio i'r bits newydd, dyna beth ni eisiau. Oh. Oof. Okay. Pa un arall? Oh, oh. Boom. Boom. Come on. Come on. Oh. Oh.
Oof. Okay, good. It's showtime. Now let's play Metal Gear for real. Metal Gear, see? Cyfeirnod ti'n offi Metal Gear, Emrys? Pryd ti'n neud Metal Gear 3 stream ti? Oh, shoot. What? Destroy the main power box and confuse the enemies. Oof. Ah, ti'n gallu seithi trwy boxes. Rhaid bod dim metal ma ynddyn nhw. Wy. Fi'n credu fi'n hoffi'r cyflymder arcade version i gymaru gyda'r greiddiol. Dwi'n defnyddio'r... There he is. Go after him. Okay. We've already got the missiles Alright. and the hostages. Smoke 'em. I'll warm you up, handsome. Okay. Oh. Gosh. No. No, Tam. Oh. O'n i ddim guess oedd hwnna. Ti ar un lefel a pen. So, yeah, fluke. The missiles and the hostages are still in their hand. Get him. Yn well. Ah. Na. Whew. Stop him. Try not to miss Ooh. one shot. Hang in there, tough. Ie, Emrys, pa arcade o ti'n chwarae Silent Scope 1? Ah.
Oh! Beth i gweld e? Di Eifa. A fi gweld e. Oh. Oh na. Mae'n loads yn oddach fan hyn. What? Sut mae'r version yma mor gymaint mor anodd? Flip. Mae'n game over arall. Diolch yn ôl. Flip. No way. No way. Wain siwmai. Ie, hwn yw Silent Scope 2. A es I mewn i'r... Oh, actually, falle na I trio'r original. O, na, na. A fi nôl. A fi nôl. Mynd mewn i'r options, achos... Fi'n confused gyda'r options. Fi'n credu fi wedi gwneud yn fwy anodd. Game settings. Story mode settings. Difficulty. So... Fi'n yn siŵr. Right, guys, beth chi'n credu dyle fe bod? Ydy difficulty yn neud yn rhifau mwy yw fwy anodd, right? Hwna yw'r logic. Cos... I fi mae hwnna'n neud synwyr. Right, I newid hwnna I 2 then. Time limit. Quick dig. This is going to be just gweld. Continue. So fi'n rhoi fi hwnna yw'r option. Life. Massive. Fi jyst eisiau redig trwyddo fe gyd. Difficulty. So, beth chi'n meddwl, guys? Beth dyle rhif bod? 1, 2, 3 I 8. Fi eisiau trio gorffen e. Fi di ffeili. Beth chi'n meddwl? Screw it. Fi'n mynd I mynd... 2. Because, why not? Main menu. The original. What? Boss battle in this mode? Fulfill dangerous missions in this mode. Practice your aim. Oh my gosh! Na, fi ddim eisiau mor hawdd nhw roi chi'r option. A fi nôl I 3. That's ridiculous. Fi ddim yn neud hwnna. Story mode settings, difficulty. A 3. Na, ddim yn swnio. Dyle fe ddim roi fi'r option na. Right. Right. Arcade. Na, fi eisiau'r original. Sorry, pawb. No, actually, na, ni'n mynd am arcade. Story mode arcade. Right.
Ah. Alright. Hi, John. Owain, wyt ti erioed wedi chwarae'r gêm Silent Scope o'r blaen? Neu falle yn yr arcade? Oh. Who is he? What's he doing out there? Na, byth wedi. Na, okay. Ond mae'n gêm dda. Fi'n joio'r concept a Can't believe that you stopped skip. me in the middle of my plan. Right, here we go. Okay. Ie, mae ffaith bod yna countdown yn neud i chi fel, os chi'n mynd yn stressed a chi ar bywyd olaf, fi'n mynd mewn i rhyw fath o panic. O na. Wff. Okay. So fi byth really... Mae'r bit yma'n eitha hawdd. Y bits nesa... It's showtime. Wel, Now let's play Metal Gear. mae'r merch yna gyda'r flamethrower. Mae hi'n eitha tricky achos mae rhaid i chi gael e fel shot cynta. Destroy the main power box and confuse the enemies. Ie, os ti'n methu seithio, mae fe'n dweud slow down, neu calm down. Dyma eisiau i fel mynd trwy lens. Ond os maen nhw'n rili agos, dim pwynt. Mae'n gyflymach i beidio. Bonus life. Good. So cyflymder o beth. Fi'n siŵr ni ddim yn dechrau ar 60 eiliad fan hyn, oedd e wedi dechrau fel 35, so I'm not quite yn siŵr. Ah! Okay. There he is. Go after him. We've already got the missiles and the hostages. Smoke 'em. O, mae restr mor hir, Emrys, o gemau gyniau golau. Fi di bod... Achos fi'n talu yr Patreon... Wait a sec. Oh, sugar. Oh, first shot! Anyway, nawr fi'n talu Patreon ar gyfer Technoparrot, dwi'n teimlo mae rhaid i fi bwrw ymlaen a chwarae'r game Patreon. Achos, like, i gallu mynd off y Patreon, fi'n gwybod mae'n pathetic, ond, yeah, dyna'r logic yna. Yeah, weak point pen.
Byddwn ni'n dweud mae rhan fwyaf o pobl weak point nhw yw pen nhw. Especially gyda bwled. Ooh. Paid dweud calm down, nes I seithi nhw yn y bloody awyr. Where have we break? Oh, come on. Has he calmed down? Oh, really, calm down now. Mae ddim yn hoffi ti seithi, achos ti'n sniper diwedd y dydd, so dylech chi ddim bod yn methu shot. Ond, yn y sefyllfa cyflym fel na. Oh, okay. Double hit. Yeah. Pwy? Hwah. Come on. So, yeah, na I mynd trwy'r rest o'r Emrys. Oh, na. Ond mae Terminator Salvation yn un. Oh, flip. Oh my god. Ah! Come on, oedd hwnna'n pen. Oh! See? Just luck oedd hwnna. Achos o rhaid, o'n i'n mynd i marw. Wow. Okay. Oh, actually, falle fi dylen ni roi pen y webcam ochr arall. Oh, well. Right. Skippity skip. Oh, boss battle. Boss level a bit yma. Fi ddim di pasio eto. Oh. So. Coes? Oh, scheiße. Oh. Pwy sy'n ti? Oh, fe. Oh. Wel, nes I ddim neu... Hyd yn oed os fi'n seithi nhw, mae'n dweud calm down. Mae'n hoffi fi edrych trwy'r site. Right. So fi angen bwrw pen y boi ma, ond mae yna rhywun yn hongian fel y hostage. So... Weak point head, yeah? Fel nhw gyd. Oh. Okay. Oh, come on. Ah. Oh, mae wastad fyna. Flip
Flippin' heck! Surely mae'r hostage na di marw nawr a dylen ni gallu just seithi trwy corff hostage? Yikes. Rhaid fi fod just seithi unrhyw beth mae'n taflu at fi hefyd. Oh, okay. Oh my god, oedd hwnna'n anodd. There's no hostage in here. Where's Lara? Hold on. Oh. You're gonna crash! Yeah, Runway Fast and Furious. Gwych. Yeah. Mae'n atgoffa fi o Toy Story... Toy Story... 2, fi eisiau dweud? Pan mae fe... nhw'n achub... achub Buzz, fi'n credu. Yeah. That's the armory. The Toy Story. hostages and Okay. missiles must be in there somewhere. Let's light them up before they see us. Hey, Right. wait! Idiot! Watch out! He's going to shoot! Oh. Come on. Yes. Peth mwyaf pwysig. Oh. Oh. Amser canolbwyntio. Oh. Ble ma fe? Fel 'na? Oh my gosh. Mae'r camouflage nhw'n impressive. Ibod, y tegwch. Ah. Right. Come on. Give me your amser, please. Oh, oedd hwnna'n agos. I'm going in. Cover. Go on, bye. Next time you move without my permission, I'll assume you're trying to escape and I'll nail you myself. Oh god. There must be security sensors. Be careful. Turn on the night vision. Calm down. Calm down. Turn on the X-ray. Watch out. The enemy's going to shoot. Oh! O ble ma fe? Ah, fi siarad. Come on. Ble ti bai? Ah, there you go. Boom. Yes. Aha. Ooh. Okay.
byd ma fe. Beth i gweld e? O, oce. Oh. Ooh. Oh. Oh no! Oh. Nah. Flip. Okay. Oedd yna lot well tro yna, though. Moz, fi ddim yn gallu seithi hyd yn oed yn gywir. Mor. Wel, dyna oedd y problem heddiw. Ond, na, hwnna'n good. Yeah, so dyna yw'r awr retro. Diolch am wylio. Diolch am eich cwmni. Owain, Emrys, mae wastad yn bleser. Diolch yn fawr. Fi'n gobeithio... Wel, dydd Iau bydd ni nôl gyda mwy o gemau gyniau. Mae Owain yn dod draw i chwarae... Wel, gawn ni weld. Nawn ni dewis ar y diwrnod, ond mae'n loads. Bydd e'n game Techno Parrot, 2 chwaraewr. Potentially Terminator Salvation a Aliens Armageddon. So, yeah. So cool. Diolch yn fawr am wylio, a gweld chi yn y stream nesa. Nos da.